Kalau mau cepat dapat bercakap bahasa Jepun, kamu perlu belajar verb conjugation in Japanese grammar. Dalam video ini kamu akan belajar 4 bentuk yang paling penting in verb conjugation dan cara guna mereka. Minasan konnichiwa, Yuya Sensei desu. Welcome back to another video from me. For today is my first series on how to master Japanese language. Yokoso, selamat datang. So what is verb conjugation? Apa itu verb conjugation? Verb conjugation adalah cara kita ubah kata kerja mengikut kehendak ayat yang kita mau bagi tahu kepada pendengar. So verb conjugation dalam bahasa Jepun dia is doshi no katsuyo. Macam Lego base, kita mau tukar-tukar tapi guna kata kerja. Untuk contoh yang pertama, bagaimana kita conjugate kata kerja in bahasa Jepun adalah yang pertama, ini adalah dictionary form, bentuk bahasa kamus. Bahasa kamus kah? Dia macam the base of the verb taberu, for example, is to eat in Japanese. In Japanese, to eat is taberu. Kalau kita mau cakap makan, kita cakap taberu. And then daripada kata kerja makan, taberu, it can turn into tabemasu. Tabemasu is when we want to be polite and then we want to make it in present tense. Kita mau kasih tahu ini adalah benda yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kemudian we can say to tabeta. Tabeta is a past tense, telah berlaku. And then we can say tabenai. Tabenai is a negative form for taberu, which means saya tidak makan. I don't eat. And then we can also change to tabete. Tabete. It's in te form, bentuk te. So perasankah daripada perkataan taberu, dictionary form, it can conjugate to many form. We can tell present tense or when, what will happen, present tense. Past tense, negative form, which mean I don't eat. And then in te form is an important conjugation that we need to learn so that we can tell what to do, right? If I want to ask someone, please eat, tabete kudasai. Kalau kita mau minta orang tolong makan, kita mau cakap tolong makan, tabete kudasai. Itulah gunanya te form. Itulah guna dia. Apalagi? Ada banyak tapi itulah. Okay, next contoh yang saya boleh bagi tahu dalam video ini adalah nomu. Nomu is a dictionary form to say to drink. It means to drink in Japanese. Nomu. Nomu. If I want to make it polite and in present tense, I can say nomimasu. Nomimasu. And then perasan di belakang sini, ending sound is mu. If the end sound is mu, ada cara dia untuk kita tukar kepada te form. Mu kita replace kepada ende. So it become nonde. Nonde. Kalau saya mau bagi tahu orang tolong minum, I will say nonde kudasai. Nonde kudasai, which mean tolong minum. Kalau saya mau bagi negative form, saya mau bagi tahu orang saya tidak minum, I will change and conjugate my verb into nomanai. Nomanai. Ada banyak cara, tapi ini contoh yang saya bagi dalam video ini. And then kalau saya mau bagi dia in past tense, I can say nonda. Nonda, which means saya telah minum, saya sudah minum. It in past. Yeah. So I hope you understand what is the importance and what is the form that is important in verb conjugation dalam bahasa Jepun.
Saya harap kamu belajar banyak dalam video ini. And stay tuned to my YouTube channel by subscribing. If you like my video, please send means thumbs up. Share this video to help me grow my YouTube channel. じゃあ、以上です。皆さん元気でね。また次のビデオで会いましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。Nomu dalam bahasa Jepun dia bukan terbalik.